Murakoze mwese. Ndashaka kubagezaho muri make uko ibintu byifashe mu ntara ya Kivu y'Epfo mu gihe ndetse na nyuma y'iminsi itatu tumaze muri uru ruzinduko rwacu. Twahasanze ikibazo cy'icyorezo cya Ebola kiri kugenzurwa neza. Twageze hano hashize ibyumweru bibiri hatangajwe iki cyorezo. Dusanga hamaze kugerwaho ibikorwa byinshi by'ingenzi. Icya mbere, nyuma gato yo gutangaza icyorezo, hashyizweho itsinda rishinzwe guhangana nacyo rigizwe n'inzego esheshatu. Iri tsinda rimaze ibyumweru bibiri rikora kandi rimaze kugera ku bikorwa byinshi. Hashyizweho gahunda yo kurwanya icyorezo ihuye n'imiterere y'akarere. Iyo gahunda niyo ikomeje gukoreshwa kugeza ubu, nubwo hari ibyo yongewemo n'ibyo yahinduwemo nyuma y'isuzuma ryakozwe. Hubatswe ikigo cyakira abantu bashyirwa mu kato gifite ubushobozi bwo kwakira abantu 70. Abantu bagaragayeho ibimenyetso cyangwa bahuye n'abanduye bashyirwa muri icyo kigo gifite ibikoresho n'ubufasha bukenewe. Twasuye icyo kigo ejo bundi dusanga imibereho y'abahari imeze neza kandi ishimishije. Hubatswe kandi ikigo kivurirwamo abarwayi ba Ebola gifite ubushobozi bwo kwakira abantu 30. Kuri ubu harimo abarwayi 2 gusa kuko ari bo bantu 2 bafite Ebola yemejwe kandi bagikurikiranwa. Ariko kandi umuryango Médecins Sans Frontières Espagne uri kongera ubushobozi bw'icyo kigo kugira ngo gishobore kwakira abantu benshi kurushaho. Hari kandi laboratoire igezweho ya biologia yifashishwa mu gusuzuma no kwemeza indwara. Iyi laboratoire ifasha cyane mu gufata ibyemezo by'ubuvuzi n'iby'igenzura ry'icyorezo. Twabonye kandi ko ubuyobozi bw'intara bwiyemeje byimazeyo kurwanya icyorezo, ndetse n'abafatanyabikorwa bose bakaba bari kubigiramo uruhare. Nubwo hari ibyo tumaze kugeraho, twabonye n'imbogamizi zimwe na zimwe zirimo ibura ry'abakozi n'ubumenyi buhagije. Niyo mpamvu twateguye gahunda yihariye y'iminsi 30 yo gukaza ibikorwa byo kurwanya Ebola, aho tuzongera umubare w'abakozi mu bijyanye no gukurikirana icyorezo, gutanga amakuru no gukangurira abaturage guhindura imyitwarire, ndetse no gukemura ubwandu mu bigo nderabuzima. Abo bakozi bazabanza guhugurwa mbere yo koherezwa mu kazi. Ikindi kibazo twabonye ni urujya n'uruza rw'abantu hagati y'ahagaragaye icyorezo n'ahatarakigaragara. Hari kandi ikibazo cy'ubucucike bw'abaturage mu mibereho ishobora koroshya ikwirakwira ry'indwara. Ikindi ni amakuru atariyo n'ibihuha. Muri gahunda nshya twashyizeho, tuzibanda cyane ku bukangurambaga bwo gusobanurira abaturage Ebola uko yandura, uburyo bwo kuyirinda no guca ibihuha n'amakuru y'ibinyoma. Twafashe icyemezo cyo gukaza igenzura ry'icyorezo binyuze mu gusura abaturage ku nzu n'inzu, aho kwishingikiriza gusa ku makuru atangwa kuri telefone. Ubu tuzajya dukoresha uburyo bwegereye abaturage kugira ngo tumenye hakiri kare abarwayi cyangwa abahuye n'abanduye.
en utilisant le porte-à-porte, comme aussi on utilise des médias sociaux, les leaders locaux. tuzakomeza kandi gukoresha itangazamakuru, imbuga nkoranyambaga, abayobozi b'inzego z'ibanze, abayobozi b'amadini n'abanyabitekerezo kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose. Surveillance de la mortalité. Maintenant que nous avons l'épidémie dans le monde, twafashe kandi icyemezo cyo gukaza igenzura ry'impfu zose zibera mu baturage. Buri muntu uzapfa azajya akorerwa isuzuma kugira ngo harebwe niba urupfu rwe rufitanye isano na Ebola. Bibaye ngombwa hafatwa ibipimo byo gusuzuma mbere yo gushyingura. une analyse laboratoire afin de nous assurer Byongeye kandi hashyizweho by'agateganyo amabwiriza abuza cyangwa agabanya ingendo zijya cyangwa ziva mu mudugudu wa Kahongo ari wo wabonetsemo icyorezo cyane. Ibi bigamije guhagarika ikwirakwira ry'indwara muri uwo mudugudu no kurinda ko yagera mu tundi duce. nous voulons à la fois contenir l'épidémie au niveau de Kahungu, Hanyuma hafashwe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo amateraniro manini, inama rusange, ibirori n'ikorwa ry'imihango y'amadini kugira ngo hagabanuke ibyago byo gukwirakwiza Ebola. Muri make ibyo nibyo twabonye muri uru ruzinduko rwacu. Turakomeje kunoza gahunda yo kurwanya icyorezo, kandi iyo gahunda ivuguruye izatangazwa ejo mbere yo gutangira kuyishyira mu bikorwa ku buryo bwuzuye. en résumé, c'est Murakoze cyane. qui a été l'objet de notre visite et nous continuons. Nous sommes en train de travailler sur les réajustements de notre plan de riposte qui sera présenté demain et la mise en œuvre de ce plan de riposte. Merci beaucoup. Uwo ni Dr Freddy Kaniki, ni umuganga w'inzobere mu by'icyorezo, taza mu by'ibyorezo bigiye bitandukanye, epidemiologiste, kandi muri iki gihe azwi cyane mu bikorwa byo guhangana n'icyorezo cya Ebola mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo bigenzurwa na AFCM 23. Yariho adutangariza situasiyo y'icyorezo cya Ebola uko kimeze ubu muri Kongo. Ko mwagiye mubyumva ntago ndibuze kubisubiramo, yabigarutseho byose. Gusa ibyo yavugaga ni urugendo rw'abayobozi basuye Kivu y'Epfo bagenzura ko situasiyo imeze nyuma y'ibyumweru bibiri iki cyorezo cya Ebola gitangajwe hariya muri turiya duce. Yavuze ko hashyizweho itsinda rishinzwe guhangana n'icyorezo task force rigizwe n'inzego 6, rikaba rimaze kugera ku bikorwa byinshi cyane. Hubatswe ikigo cya Kato, hubatswe ikigo kivurirwamo abarwayi ba Ebola, hari laboratoire igezweho ifasha gusuzuma no gufata ibyemezo byihuse. Ubuyobozi bwa Kivu y'Epfo n'abafatanyabikorwa bose barimo kugira uruhare rukomeye mu bikorwa byo kurwanya Ebola nk'uko mwagiye mubyumva. Gusa ku bijyanye n'imbogamizi nabyo yabivuzeho. Imbogamizi yavuze hari ukubura abakozi n'ubumenyi buhagije ku bijyanye n'iki cyorezo cya Ebola. Hari ingendo nyinshi z'abaturage hagati y'uturere twanduye n'ututarandura utarageramo iki cyorezo, bituma nyine hari impungenge z'uko bashobora kuba bakandura abaturage batarandura, ndetse n'aho cyageze hakaba habaho kugikwirakwiza n'ubundi mu baturage benshi. Hari ubucucike bw'abaturage n'imibereho yorohereza ikwirakwira ry'indwara. Iki nacyo ni kimwe mu mbogamizi yavuze. Ibihuha n'amakuru atari yo ku cyorezo, ibyo nabyo bibaho cyane kandi bikaba imbogamizi zigiye zitandukanye. Nibyo yasobanuraga rero. Ingamba nshya harimo kongera abakozi no kubahugura kugira ngo bongere ubumenyi bafite n'ubundi mu bijyanye no kurwanya iki cyorezo cya Ebola. Hari gukora igenzura ry'indwara
ariko bagiye mu baturage apana kuba bavuga ngo ni ku makuru ibihuha social medias, noneho bo bakaba bakimanukira nk'abayobozi bakigira kuri tele bakasanga abaturage mu biturage aho batuye kugira ngo bababwire amakuru ya nyayo, bitaba byababangamira noneho bakaba babwirwa amakuru atari yo kuri iki cyorezo. Ikindi ni ugukurikirana no gusuzuma buri muntu wapfuye. Niyo umuntu yapfuye akabanza agafatwa ibizamini, ese ntago yaba yasize icyorezo cya Ebola, ese basanga ari cyo, ese iki cyorezo nta bandi baba barahuye kugira ngo bafatire hamwe ingamba n'uburyo abo bantu nabo baba barahuye nawe bakurikiranwa. Guhagarika by'agateganyo amateraniro manini, inama rusange, ibirori n'ibikorwa by'amadini kugira ngo hagabanuke ikwirakwira ry'indwara. Ibyo ni bimwe rero mu byavuzwe. Ubuyobozi buvuga ko Ebola igenzurwa neza muri Kivu y'Epfo, ariko hakomeje gushyirwa mu bikorwa gahunda nshya y'iminsi 30 yo gukaza ingamba kugira ngo icyorezo gihagarare burundu. Ubwo nuko bimeze rero, komeza ukanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo tujye tubana mu makuru yose agiye atandukanye abagezweho, ubundi ibindi byose Imana ibaho umugisha.